Jedan japanski vojnik se borio čak 30 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Odbijao je da se preda. Kada sam prvi put čuo ovu priču, mislio sam da je izmišljena. Jer ko bi mogao da veruje da u 20. veku neko može da se sakrije i da ne bude zarobljen čak 30 godina nakon završetka rata. Međutim, priča je 100% istinita i taj vojnik se zvao Hiro Onoda, a ovo je njegova priča. Hiro Onoda je rođen 1922. godine u Japanu. Završio je vojnu školu i na početku Drugog svjetskog rata je poslat na Filipine, gdje je japanska vojska osvojila zapravo Filipine i ta južno-pacifička ostrva, tu je stacionirala svoje baze. Oni su se u početku rata uspješno borili protiv Britanaca i Amerikanaca na tom potezu. Šta treba znate o toj teritoriji Filipina? Ona je obrasla džunglama. To su guste, neprohodne šume u kojima su se japanski vojnici jako dobro snalazili. Kako je sreća u Drugom svjetskom ratu okretala leđe Japancima i kako su Amerikanci nadirali, oni su potiskivali Japance severom kroz Pacifička ostrva. Tako su i Filipini pali 1944. godine. Međutim, Hiro Onoda se sa svojom jedinicom sakrio u džunglu i rešio da vodi gerilski rat. I on je to uspješno činio. Međutim, Japan je 1945. godine kapitulirao nakon 2 bačene atomske bombe. Hiro Onoda je sa svoja 3 vojnika i dalje bio na Filipinima i dalje pružao otpor Amerikancima. Oni nisu mogli da ga uhvate jer je on dobro poznavao džunglu i krio se po džungli. Hranili su se pirinčem, bananama, improvizovali su i nekako su stalno bežali Amerikancima. Naprimjer, ukopavali su se u zemlju i ovi nikako nisu uspevali da im uđu u trag i da ih pronađu. Vremenom su 2 vojnika poginula, a 3. vojnik se predao. Međutim, Hiro Onoda je odbijao da se preda i godine su prolazile. Amerikanci i lokalni Filipinci su pokušavali da ga pronađu, ali i da mu objasne da je rat završen. Oni su slali letke, izbacivali su avione letke u džunglu, ostavljali su poruke i tako dalje. I oni su stizali do Hira Onode, on ih je čitao, ali po sopstvenom priznanju odbio je da poveruje u njih. On je bio toliko indoktriniran tom japanskom ideologijom vojničkom, da je mislio da je nemoguće da je Japan izgubio rat, da se car nikad ne bi predao, prosto mislio je da rat i dalje traje i nije htio da poveruje neprijateljima. I tako godine su prolazili, oni nisu uspevali da ga uhvate. Neki avanturisti su počeli da traže Hiro Onodu u želji da mu objasne da ipak rat prošao i da je posljednji čovjek koji se i dalje bori u nepostojećem ratu, davno završenom. Oni su nekako uspjeli da dođu do njega i krenuli su da mu objašnjavaju da je rat završen, međutim, on je i dalje odbijao da im poveruje. I onda im je rekao, jedini način na koji ću da vam poverujem je da dođe moj komandir i da mi kaže da je rat gotov i da ja mogu da se predam. Jer kada su oni kretali u rat, njima je komandir izričito zapovedio da nikako ne treba da se predaju, da ostanu na svojim položajima i da pružaju otpor ukoliko Amerikanci dođu da nastave gerilsku borbu. I on se tog naređenja slepo držao. Nekako su uspjeli da pronađu njegovog nadređenog, koji je pisano izdao naređenju Hiro Onodi da može da se preda. Nekako je to naređenje došlo do njega i on se predao Amerikancima i filipinskim vlastima, onako, u ispeglanoj uniformi pravog vojničkog držanja, ponosan jer uspevao je 30 godina da ostane posljednji vojnik aktivan u Drugom svjetskom ratu. To je bilo 1974. godine. On se predao i filipinske vlasti i Amerikanci su mu oprostili i omogućili mu da se vrati u Japan. A on je u Japanu dočekan kao heroj. U Japanu je bilo neko drugo vreme, prošle su mnoge godine, završena je američka okupacija i Japan je pronalazio neki svoj novi identitet i bili su potrebni ljudi poput Hira Onode da podsjete Japance na one tradicionalne njihove vrednosti koje su ostale još iz doba samuraja.
lojalnost, posvećenost i služba koja je važnija od života. Sam Hiro Onoda je bio ambivalentnih osjećanja, nešto je negdje bio šokiran, nešto mu se svidjelo u modernom Japanu, nešto mu se nije svidjelo, menjao i zemlje i lokacije, ali do kraja je ostao veran sebi i svom biću i na taj način postao jedan od najpoznatijih Japanaca i postao simbol lojalnosti, odanosti, požrtvovanosti i istrajnosti japanskog vojnika. Nadam se da vam je ova priča bila zanimljiva, meni je zaista fascinantna i 100% istinita. Zapratite kanal Japan u srcu za još ovakvih priča o Japanu i u istoriji Japana. Mi se čujemo i vidimo u nekom narednom priliku.